Peki ninti sinse nangke yong la losa samritesh le shu ta taringi losa gi tuzu sangbu de tap tunche ni gi tela na batsola tudin ke chumbu ko lo big shu na samsung jidan ni tudin ke chumbu yime chame khense re ine ta nganzu tudin lawe kabla ni tunzu sum dojila focus che ke chumbu chaido ta tunzu thangbo do cha sha na nganzu gi inji ton shune calorie in le ro calorie in di kharcha wala na nganzu supu na ya siju le jora khala se che jora on di siju di ke chumbu chaido ani siju le kabla jidan supu la ya pen thoe da 직 야가리 디야 렌토에 저라 수수기 도난친 디차이도 아니 니와 디 calorie out 데랑 언제 calorie 야 시주야 레와 디 burn out 치 저라 언제 에너지 모니 다디 ఖర్చైట్లా나 언제 기더니 수부 루제제다 지단이 언제 루종 나가이 저라 디차이도 안 디나라다 디근의 exercise에디 아니 케좀부 차이도 아니 숨바디 칼라와나 아니 언제 수부디야 수에저라 restore che저라 and restore form de culture na ani nganzu ni ngweni lenjora ani chidani nganzu shijula ani chuju duni ge ni ya poko na ani nganzu supo ya pu sorture lan shegore di sumba chaido ani nganzu supo detang yungela da lusimni detang yungela chidani mi changma gi digal approach menda yore ta ngi gi taring number sola mixe yoga korla chik shuna samsung yoga laidi ani nganzu gi injuton shona union of body and mind lai ro ani nganzu pheke ton china di nganzu gi lubo da semni che chikla ne thoye che di chuldim ton andi yoga lan shuzi yore ani yoga khora nang la chidani nganzu gi yana ge yore yana ge nang da nganzu chi mi kyuma chi mixe to nan chi goe da nangai di nganzu sum lo chila chayu durwa chidan chuna ge chazang to nan chi edire 안 숨데 가져올란 당부들은 건주기다 디아나래로 먼저 곰냠내 지야다 지단는 건주 수수 템바다 로디가라 종달 지야들이샤 아니와데 가르시오나 아니 건주기 프라나야마디 건주 옥종로와 아니 옥종르마 망부쇼레 디톨로 종달 지야들이샤 안 숨바디 아사나디 건주 physical posture physical exercise 건주기 수부기 류종토니 posture 만다 종달 지야주라 di asana chaido ani nge gi shamla nabasola asana lujongi rimba khashi jik tweni an nabasola tuben sewere wa ye thole chin susu yoga mat kala ya khatu subu khatu chi ya langna susu de sarang la ugrumbu ya nabunya lena an ugrumbu ma lena taringi jonda di intention di kyanji susu semnang la set chiro asana thangbodi tarasan chidu company di rugruchi khartu pimuniya chapunya na je ani pumbadi ya amjuding ya kije hleishin gya ma shoulder ma pushina alapadi susu ki supu sulla shaje mik khartu sina dela up tharni sumjitang na deni lulechini lapani de themujashi ningi kila shana asana niwa dela utkatasan leire standing chair pose di chair kabla ukrumbu je ya le na che ta utong le che di nagu ra ni ugya le nagu ra ni uk ma jine di khechumbure diladu ukrumbu je ya tang che le na che lapani de ya lulechini su go teng ya kyana mik ya khatu lapateng ya sina deni lulechini squat bimukumna manzo kupya galma digyo roche migya khatu sina tela uk sarni sumchi shuna uk tongle chedi nagurani rombo shalena subukhatu labani di ningi kila jaje lechi lapasula shana pada hastasan subu gyabru khatu che rombo shalena lapani dia kyang nang susu amjo sunne chini ukrumbu jimalle nang forward fold induna ma relation ta forward fold chive kabla manju mi pheje hamstring di pe tight yo ra tapu yedu pimu khatu che pe khabur diladi menga che yo kyang ju relation pimu kum nang na jige khanda chango jora chango di susu lesha gal thuna na digre gap khatu de di pe khe chumure ukrumbu sha lena
Ugrimbo Jamallo na. And Legend go Mallo na. Tumuni kila kartum. Ugrimbo Jale, Manjukare, Adomukha Shavanasan Chela. Tambokamba ye di Kavlakana, the New Year in the Kavlakana. The Lakalir Injitone downward facing dog lady. Adomukha Shavanasan Chive Kablat. Kamba Nikimala, Tomba Jurala, Shuchumu Meche, number 2, Kamba Makadu Shudengala, Ani Susugi Lapa di Pakatu, Pumbadia and the Amjogalia Jaremeachi, Tadela, Kansugi, Kisi Deu Yomana, if you are comfortable, Lulechini, Kamba Nidi, walk the dog lady Injitone. Kamba chick, Katu Shire, Tapshichi Diniwa, Dini, Deu Yovana, Lulechini, Kamba Nidma Shudengala. Lenanche Kamba Yundi Lapa Nikilache Lapa Yedi Ya Kyang Veera Badrasan 2 Warrior 2 Lera Mondal Subu Kardu Dichive Kabla Lapa Nidi Kardu Kyang Pumba Tenich The Dichive Kabla Kyang Injection at it Edition Sina Relation Prasarita Padota Nasan Di Asan Di Kashi Gap the dinzo test tight yona di malhobu cheda gap gishagu dinzo shank do ala pe pendo gore dila di chue kapsu company this inward nanglo la 10 to 12 degree nanglo che lakpa dilation ke bet samna shana ugrimbo ya lenang gabru khadu spinal cord erect ugrimbo ma lenang forward fold Ugrimbo Malu na supu di bed koro kebe samne chinma kartu stretch Ugrimbo shale na di che rimba niwa dela prasarita padota nasan b dila kyansugi lakpa index the middle finger ra dingi di kangbe thebo niya simnang kangbe thebo di ma shudengal ma shukches press chinang push and pull movement laira di china Ugrimbo yangya Ugrimbo shale na Ugrimbo Jamallo na elbow di kumetoni hule chinma shudengala inhale Ugrimbo shale na lakwa keba samna shana exhale inhale subuya kharte exhale hule chin Nabuso ya shangwe kabla shuki takpa malasan di injimijin tangto na pe penchimbo lan shueyi malasan chiwe kabla dini gap khartu spinal cord straight lakpa nidi shakya shukches pa pe mo gala di china ya kashe tuma inge yoro pregnant inge yumena dinzu le di asana di pe safe yore lech lakpa di mashana inhale kamba nidi chungwana lakpa nidi luleshin gap le klarchi bimo di khardusha exhale ukma lena next asana dila Janu Shirishasana legre di cheche tu kamba ye di kumna kumche inner thigh ra left leg inner thigh la pajarna shukches ani kamba yungi zubu di indication toes out me bache in nangrol che gap khardu lakpa dis tangbo sur la che lakpa ni di amjo gi sunni chin ya upward Ugrimbo Jamallo na forward fold ta di chiwe kabla khashe lakpa nyup nang ma khan di hamstring tight do ma na ani yoga block na position dir support Ugrimbo jlena
Rumboji malwe na nagurani. Siya mig di chungna kangba ki thebo kala si thuna ya pore mewa na pego de hlule chen shin bon kala shana. Daga chego chigan choshamba de la cheche thama asana dikhai shona spinal twist che kabla kangba ye di lenang che kangba yungi sulla chen phasha nang lulujin ta khashi pimu tinga matue kale yo ni khe mar kha ju tos kala kangba disha nan che an lulujin kyapti ya tombo kyabru di ya khardu shana che lulujin dini simnang pimun simnang exhale spinal twist da tingma twist china chul lakpa di lulujin kyabla shana ta kyan ju siya kabla da drishti anjo sanskrit na drishti lera mig dikha kola na anjo pungba gi thende chen pakhar tu inhale exhale dini kamba phashana thana chibo chiga choshan badal china tushina